ti vladaju Beogradom. Hoćete da izbrojimo Hrvate u vladi Srbije. Premijerka je sa Krka, tako? Ministar obrazovanja iz Posavine, Hrvat. Ministar sporta Franjo Udovičić, ja molim svakog Srbina da otvori Wikipediju, da ukuca Vanjo Udovičić, da pogleda biografiju dečka iz Franja. Nemam ništa protiv da Franja bude ministar sporta Hrvat, ali u Hrvatskoj. Mi, znači, nismo imali nijednog Divca, nismo imali nijednog Đokovića, nikog nismo imali za 7 mandata Franja Udovičića u vladi Srbije. Mislim, koliko je servilost sebara nemerljiva. Znači, ni u sportu, jedinoj disciplini gde smo mi validni, gde važemo na svetu. Jedan Saša Đorđević ne bi mogao da bude ministar, ili tako? Mora Franja da nam bude ministar. Ko nam je predsjednik Privredne komore? Pa, slovenački Kos i Čadež Slovenac. Znači, nemamo privredu. 150 slovenačkih preduzeća pod kontrolom neplaćenih 150 preduzeća pod kontrolom Slovenije i 250 pod kontrolom Hrvata je većinski kapital u Srbiji. Gde je srpski kapital? Hajde da upotrebimo pojam srpski kapital. I odjednom nemate nikog da identifikujete osim optuženog Miškovića.